The Garo Students' Union, along with the NGOs from Dadingri, William Nagar, Pulbari, Mendipathar, and other places, had blamed Chief Minister Conrad K. Sangma for becoming passive and insensitive to the problems faced by the people of Garo Hills, particularly in the failure of the state electricity department in providing regular and stable power supplies to the villages that scattered to the nooks and corners of Garo Hills. The combined NGOs had begun protesting through agitational program many weeks earlier, but no positive response was received either from the MEECL or from the government. The present agitation has turned into a very emotional outcry and appeals where slogans like Garo ministers and chief minister do not love Garo Hills and their own people were shouted and written on posters and placards. Nga nasunggamukan pasakan Malaysia ya MECL office ko na pegading kayaksim yang second phase nga uni gise po atsuna government out pet mamang akan sakani ko dong kujenga uni gemen nga ya MECL office ko pegading ka papak injus sangan sumja mana yara ansin garu isu dong papak atsin jatni ba garu isu dong papak mandirang na nongan ya karanya sini ni kani mesem uni gemen sengaya pegading ko kaya sem anjiba daw ba dapat antini Meghalaya government mamang akan sakani ko dong kuja mana saya pegading ko kaun sa peaceful oi kaya nga andiba uni gise po daw dapat mamang ko ba akan tani gemen ska daw ya second phase extension ko masutani jak mano daw third phase extension ko kanggen yan sombar soroni ungen yan walo night road blocket ko sa kanggen uni gemen plak ya ansin garu sa dong plak antini mapa ung jamana jong ada nobi ung jamana plak ko na nga ya night road blocket ko mani pa ba corporate ka pa na sin baksa bakam pa sina pakon ulat tinga ini gisa pon government daw dapat mamang ko ba kang sa wa night road blocket ko antin no atani gisa po mamang ko ba kujagen smode una batte rakpara step ko singa angna nangau ga akna ba dunga uni go nanga singa injust kami pal plak injust kami pal singa dake government ko maska sarake ya isu ko sok payung sina ba kena saksina singmung akan saksina ko singa mo tinga ya ko akanin masota takon sila salsibina kepada kesenangan antri William Nagaro arwan ini antri Garo Hills Bakamo tentang dia kamu antri yang terjadi ke aniko Indonesia ini kan aluna kita mamun kita kita wong ini kita mamun isu tentang dari kujengan ini kan antri ya di mana aniko antri mamun saloba botom zohannya antri apa cumannya kan ya aluna timbangannya aluna kangciba antri ya aluna kita bisa mamun ko akan cakani nungjang omedi Kalau di baik ba antio sombaloni school balona antini walo night road rocket ko wadam skagen atam school bajuni film fast bajuna salpomana jol ko da kan skagen liung ingon dalo antuni dita sal umple antang ni gamsat kini sumairang ko galen ba antang ni singa masiyawi sekira ni borai kini sumairang ko galen ba nasimang dalo na simaksa san ni dungia Alun ini ingon antuni government, mamun deki antuni dita salong tuli ya di mana kani ko kena suktinga. Ya ramai ni asal antuni Garo Hills ni manderang ko diglay kani asal among tinga antuni suktinga ko. Dita salong tuli nga aru ya ramai ingon antuni maini gamen ya ko antuni ada begiting ka ingat ko antuni sakantin asya. Aru wo mangwa masingen yang Bibira, bimin wamang kon kenching oba chagta, nasut na kenching oba na gukta wamang kuninga ma antuni ya lagi diman ka iko kunang ita dunia. Salanti oki kita ngaru salanti antuni dakana na ngi oba pare na ngi oba baka ni kita yang ko ninga ni antuni tentang tamata. Aro muso mate prai pa bisa sadambira. Prai ko bas student na blongin ni kita ni ko makia. Wamang antang ni exam na bisa batang na habi ni exam na mo wamang antang ni sekira agani prai agani ba exam na wamang review na kita na ni cuma kita na jahan ni antuni na kita na Maina wamang harinan dunggan ya selo Pwede na kita wamang ikan yung kumanaha. Arwan ni kita o nasing bang sini annual exam lang nungpinga ang sini nungkuman sa pagarang. Wamang nara harinan sunga kita nungdeng may kaya ang sini Garo Hills na dirang ara. Namgo pa na ba namgo ba result ang kumanaha kita. Uli naman ang sini atsuk minister ang namin nakin sini ng sumutan sa yeli naman. May na ang sino Garo Hills ko men pawarang sumuja. 아직 우리 지식도 안 친구지 에미쇼 스타프 방안 동아죠 와랑포 안 친구 실롱을 하는 거
Uni biapa mamun face ka agree taalo na kung bangbong ilungia. Ang ko bangna na kanong etsi ng sini ya wilam na ka tono. Birok na ka line man ang sakkan sa nuay. Sakkan nila dito tono ala ko birok na ka chingin ma.